Ndereti konainie na riendekithia ria aruti wira kurengwo gicunji gia 3 hari mishara yao ni koretwo ikiamukira uregani munene kuma kuri aruti wira uyu ari umwe wa maundu maria mari thiini wa mendekithia ma mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 na ona thegia wa ikundi cigucakaya maya ni mendekithia ma kumahatiriria makiria. President William Ruto akinyĩrĩirie gakanoko gacira ga gutigirira mukenya wa gikiro gia thi ni agira na nyumba yake. Nimesikia watu wengine wakisema mimi niko na nyumba, ni mimi niko na haja gani na kucontribute. Wewe uko na nyumba kwa sababu uko na kazi. Yule ambaye hana kazi ni Mkenya pia. Na hiyo kazi uko naye sio kwamba wewe ni special. Kama vile wewe ambaye unapata mshahara kubwa uko na mortgage, hata yeye apata nafasi ya kuwa na mortgage, so that we become all homeowners in the Republic of Kenya. Arigongona-inĩ rĩa kũruguria tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi mwena wa Lang'ata ũnyitanĩri-inĩ na kĩgĩna kĩa Lab Fund, Ruto augĩte mũbango wake ni kuongerera waki wa nyũmba ici kuma nyũmba 50,000 o mwaka nginya nyũmba 200,000 o mwaka. I want us to be very clear. We are not only increasing the number of housing units that we are going to build as a nation from 50,000 every year, but we want to increase it to 200,000 every year, and we want to make the proportion of affordable housing from 1% to 50% of all the houses being constructed in the Republic of Kenya. Ruto ni akuranite nditiria egumagira gicunji kinene kia Akenya hari wigwatiri wa nyumba agiteterithia wirutiri wake gutigirira Akenya aikiro ciothe ni magia na kanya ga kwigira nyumba ciao giki ari kimwe kia iria ciari ciĩranĩro ciake kuri muingi hindi ya kambini ya kuhakikisha ya kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kupata nyumba atanunua kwa bei ambayo inatoshana na mapato yake, shilingi 4,000, 5,000, na baadaye awe na nyumba ambayo anaita ni yake. Ni kuhakikisha ya kwamba tunafanya pamoja. Manifesto tulioandika na tukauzia Wakenya na wakatupigia kura sio gazeti ya kuvunga nyama, ni sera ya kuendesha serikali. Sijui kama tunaelewana bwana. Ikuhia mwe ya thiriti ya president ni makoretwo makionania kwaga kuiganira na riendekithia riri. Ruto akimahe mukana wa kwaga kuigeria uteti utari na kihariro muno makiria maundu-ini makonainie na ciĩranĩro ciake kuri muingi. Na hawa viongozi nilifanya kampeni na wao walinisikiza vizuri nikisema kuna mpango ya housing, si ndio? And it was public. Nilisema tuko na mpango ya housing. Sasa msinikeuke hapa katikati, kwani mlikuwa mnafikiri hiyo housing ilikuwa ni siasa ya maneno ya kuongea tu porojo? Riri ni riendekithitio ni thirikari ya Uhuru Kenyatta no ritiakinyanĩire kũrũmĩrĩra ũregani kuma kũrĩ ngwatanĩro cia aruti wĩra hamwe na arĩa mandĩkĩtwo mawĩra. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.